velika prednost ovog filma je to što će sad i ljudi sa stomacima moći bez problema da cosplayuju kao Spider-Man. Samo kažeš ja sam Peter B. Parker. Pozdrav štreberi, dobrodošli na kanal Štreber Videos, moje ime je Marko Jakić i danas pričamo o Sonyjevom novom animiranom Spider-Man filmu Spider-Man Into the Spider-Verse. Priča oko Sonyja i Disneya i deljenja prava na Spider-Mana je jako komplikovana, tako da neću sad da ulazim u to. Uglavnom, Sony je odlučio da ne nastavi sa svojom The Amazing Spider-Man franšizom, nego da uzima likove iz Spider-Man univerzuma i da ih prikazuje u svojim filmovima. Jedan od primjera je Venom. A što se samog Spider-Mana tiče, prikazali su ga u animiranom obliku ovaj put. Sama ideja je jako zanimljiva, dovođenje različitih Spider-Mana iz različitih univerzuma i spajanje u jednom univerzumu da se bore protiv zajedničke pretnje, skroz je onako zanimljivo bilo i traileri su mi bili jako zanimljivi. Prvo da krenemo u stvari koje su mi se svidele, stilski me je ovaj film oduvao. Po mom mišljenju, ovo je najbliže što možeš da priđeš da nešto gledaš na velikom platnu, a da opet imaš osjećaj kao da čitaš strip. I velika mu je prednost to što je animiran, jer u igranim filmovima moraš da poštuješ neke trivijalne stvari kao što su zakoni fizike, a u animiranom filmu možeš s tim da si igraš i onda više stil da dođe do izražaja i možeš nekako da kombinuješ ta dva bolje. Također, kad smo kod stila, svaki od Spider-mana je nacrtan na svoj jedinstven način i to je isto jako lepo uklopljeno. Iako se vidi da su potpuno različiti stilovi, da su potpuno vjerojatno različiti animatori radili na tome, svaki ima svoj identitet, a svaki taj individualni identitet je lepo uklopljen u celinu. Film je također vrlo fino glasovno odglumljen. Generalno nisam imao većih zamerki. Gledao sam ga u originalu, nisam gledao sinhronizovanu verziju i stvarno svi su mi odradili skroz dobar posao. E sad, kad smo kod likova, ono što je bilo neizbežno, to je da nije svaki Spider-Man jednako zanimljiv. Ali zaista verujem da je to bilo neizbežno, jer prosto neke karakteristike nekog lika će više leći nekome nego neki drugi. Verovatno neki likovi, neki Spider-Mani koji meni nisu bili toliko zanimljivi, su možda nekom od vas bili. Ono što sam naveo kao najveću snagu njegovu, a to je da je zapravo animirani film, je također i donekle mana, jer animirani film nosi sa sobom određenu dozu predvidivosti, jer je pretežno za decu. I ovdje u filmu kad se desi twist, devojka koja je sedala pored mene u bioskopu je baš bilo kao i ja sam je pogledao u fazonu, ako si odgledala više od 7 filmova u životu, znala si da ovaj twist dolazi. Znači, bez obzira da li ste čitali stripove i znate zapravo. I van toga je potpuno očigledan nekome ko gleda filmove, prosto u kojima se dešava twist. Muzika mi isto na momente bila super, na momente mi je bila malo onako, malo više new age i sad ja zvučim kao matorac koji se žali na new age muziku. Zapravo se ne žalim, meni neke pesme nisu legle, ali prosto ide u skladu sa Teenage Miles Moralesom, tako da nemam zamerki, samo eto prosto neke nisu bile nisu mi legle prosto i to je sve. Kad se sve sabere i oduzme, generalno od mene preporuke. Zanimljiv mi je bio, uživao sam, više me je stilski oduševio nego što me kao film oduševio, ali opet i taj stil je dovoljan razlog da ode i da se pogleda film. Jedino u celom tom art stilu što mi se nije svidelo, to je bilo kako je Kingpin nacrtan. Bilo mi je stvarno too much. I kapiram da je animirani film, ali prosto, eto, to mi je bilo malo previše. Da li ste vi gledali Spider-Man Into the Spider-Verse? Kakvo je vaše mišljenje? Ko je vam bio omiljeni Spider-Man? Koji Spider-Man vam se nije toliko svideo? Svoje odgovore ostavite u komentarima ispod, a ako vam se svidelo ovo što ste vidjeli, želili biste vidjeti više, kliknite na like, kliknite na subscribe, podelite ovaj video sa svojim prijateljima, a mi se vidimo nekom drugom prilikom. Ćao!